Wenza kanjena-ke mkhaya ufike uvule i-app yakho leya, then masuyivulile i-app bese kuya ukuthi-ke ubusuke waloga in kuyona noma ungakalogi in. Mawuthi ubusulogile kuyona izovela kanje, then wena okwakho ukuza la ezansi ku-me, ushaya u-me bese kuvela lezi zinto lezi, yabo. Kuwena-ke kuzobe kuvela o-0 kuyo yonke le nto le, uzobe ungekho u-today earning, uzobe ungekho u-total earn, uzobe ungekho u-team profit, kuzobe kuno-0 yonke le ndawo le. Then bese uthi-ke mkhaya recharge, bese uyabhala imali ofuna ukuyifaka ukuthi malini. Let's say mina ngifuna ukufaka 1200 because ngiyazi 1200 uzokunikeza u-50 rand ngosuku, bese ngithi submit. Ngakhathi ukuthi submit izokuyisa la. Iyakutshena ukuthi ifuna uselect u-immediate payment, u-EFT, u-PayShap, or otherwise i-payment yakho izongena but izothatha up to u-48 hours. But-ke siyayisebenzisa u-immediate payment and u-PayShap, so that's the type of payment oyisebenzisayo uma usuwenza u-banking app la, because vele siyaku-banking app. Then-ke into ozoyenza izokuvezela lapha i-beneficiary name, ilontuzana ibhenki yakhe, ikuvezele u-bank account. So yilezi zinto ozoyikhopha, u-beneficiary name, u-bank account, bese uba ibhenki lakho kumele ukhokhe kulona, yabona. Then bese ukhopha nanansi i-reference la phezulu, izona zinto ozobe uyisebenzisa lezo ukwenza i-payment. But before wenza i-payment kufuna uqale la kuma-level, ucheck i-level yakho ungakhona uku-afford ukuyikhokhela, yabo. Uqala lapha 150, then ithi 400, bese ithi 1200, u-5800. Wonke lawo-ke aka-Instagram, aka-YouTube nawo anama-prices ahlukene. For example, aka-YouTube athi yena 120, u-410, 1280, bese kuba u-6000. Wonke lawa ama-options ongawakhokhela lawo. Then masuyazi i-option ozoyikhokhela, usuya lapha ku-me uthi recharge, then ufake leyo mali-ke oyifakayo ekade ngikhombisile ekuqaleni. If usukwazile ukwenza leyo nto leyo wa-recharge usunemali, izovela la phezulu kwi-balance, izobe isisho ukuthi wena ufake emalini. Uma bisivela ibhalansi yakho ubusungena kuma-level futhi usuyothini-ke kuma-level, usuyothi join. Ngisabo nje lapha mina i-level esengakwazi ukuyijoyina ile ka-6, so sengiya-click lapha ku-join now. Masujoyinile-ke uzobe usungena ku-task, ku-task-ke njengoba ithi pending nje, uzobe usuklikha ukuthi wena ukhetha ama-task akuphi, yabo. Ushaya u-receive, ushaya u-receive, ushaya u-receive, ushaya u-receive, but mina awasa-receive because sengiwenzile ama-task osuku. So if ubu-register ubujoyine ku-YouTube, uzoya ku-YouTube uyothi receive i-task. Masuyi-receive-ile i-task bese uthi open i-link, then izovela-ke i-video leyo uzobe uyibuka, bese uya-screenshot-a leyo video leyo. Mawuzi-screenshot-ile bese uyaphuma kuyona, uphinde futhi uyoklikha la, uphinde futhi uyoklikha kule video ade uyibuka, izobe sithi-ke manje open to submit. Uzobe usuklikha u-open to submit, bese usubmit-a lesa screenshot, add i-screenshot bese uyasubmit-a, then uzobe usu-right-ke mkhaya. I-task yakho uzobe usuyiqedile.
mawusuyiqedile i-task usuya lapha kimi, maybe like after u-2 minutes izobe isi-update-ke lapha ibhalansi yakhe isisho ukuthi okay, since uyenzile i-task bebethe yenze, ibhalansi yakhe isiyimali engaka, usuyi-enile njalo imali yosuku. Uma wukuthi uyabona ukuthi isikhathi sayo yonke leyo nto awunaso, noma uthanda ukuyenza yonke leyo nto leyo, uyalapha futhi kuma-levels, yabo. Let's say ubufake wena 120 for u-level 1, yabo. Kodwa manje uyabona ukuthi isikhathi sokuthi njalo uyangena uyobuka lama-video awuzukuba naso. Uma wehla lapho uyale ezansi ekugcineni kuno-R100 lapha we-AI robot, ujoyina kwi-robot, leli robot lizokwenzela yonke into. Let's say une-task uno-level 1 ukhokhe 120 ngosuku, ukhokhe 120, so uno-level 1 vele. So kulo level 1 irobot lakhona lithi imali yakhona ithola u-R4. So uma ujoyina irobot lizosebenza likwenzele u-R4 ngosuku. Mhlawumbe uma kuhamba isikhathi bese udecide ukuthi no, usuyayishintsha i-level, usuya ku-level mhlampe usuya ku-level 3 noma uya ku-level 2, then lizoshintsha futhi nalo likwenzele leyo mali le eqondane nalo le. Bese u-level 3 wenza u-R50 ngosuku, irobot lizokwenzela u-R50 ngosuku. Uma kuhamba isikhathi mhlampe udecide ukuthi okay, nginawo u-YouTube manje, ngifuna imali yesibili, ngifuna le mali ya-Instagram, yabo. Uzophinda futhi uyo-recharge noma usebenzise le oyithole khona la kule level obunayo. Uma ukuthi mhlawumbe iyakhona ukufika ku-150, iyakhona ukufika ku-400, iyakhona ukufika 1.2, usebenzisa yona leyo mali leyo-ke ukujoyina uma ukuthi mhlampe awuthandi uku-recharge okwesibili. So lela robot lakho lela olijoyinile lisebenza kuwo womabili ama-options, yabo. Bese ku-Instagram ujoyine le ka-1.2 wenza u-R50 ngosuku. Okay, ngoka-Instagram wenza u-R52 ngosuku, but ngoka-YouTube lo 1.2 ukwenzela u-R50 ngosuku. So uno-YouTube no-Instagram, ama-payment amabili lawa ahlukene, ka-R50 neka-R52, ngoba mabili asehlangene azoba u-R102. So wena ngosuku uzokwenza u-R102 ngerobhothi elilodwa. Leli robot likhokhela kanye-ke R100, lisebenza 30 days. After 30 days liya-expire futhi uphinde futhi ulivuselele ukuze lizokwazi ukwenzela imali, yabo. Then-ke enye imali-ke ongakhona ukuyenza kalula ile elapha ku-Team. Ku-Team nawo uvela lapha kimi. U-Team if unemembe eyodwa ejoyinisile uthola u-R22 ngosuku, yabo. If ebamabili nemali yakhe yakhuphuka, imali yakhe yakhuphuka uyithola ngosuku, ayisabi u-R22, sizoba u-R44 ngosuku. Just ukuthi unama-members awu-2 ngithola imali kanjalo. So lana akukho ukuthi ufuna uzophoqeleka ukuthi wenze ujoyine ngemali enkulu, ngoba joyina noma ngo-120, as long as uzoba nalabantu abazojoyina unemali ozoyithola, yabo. And ngikusendele i-PDF lapha ncansi ichaza into ey'ningi. Le PDF iyachaza ukuthi uma ngabe mhlawumbe ujoyinisa umuntu ka-1.2 wena ujoyinisa umuntu ka-1.2 uzothola R100. Uma ujoyinisa umuntu ka-level 5 lo ka-6K wena as umuntu omjoyinisile uthola u-300. So uma mhlawumbe ubujoyine wena ku-YouTube wajoyina mhlawumbe ngo-14 noma ngo-120, so lo muntu uma ngabe sekwazi ukuthi ajoyine ngo-6K akunikeze u-300 ngokujoyina kwakhe, wena usuzokwazi ukuthi mhlawumbe uhlanganise lezo y'nsuku-ke lezo bese uba no-200 no-400 ukuze uzojoyina lapha ku-Instagram for le ka-200 cause vele u-300 usushoda ngo-R100 ukuthi ufike ku-400. So just ukulinda lezo y'nsukwana lezo ujoyine ka-400 izokwenzela u-R16 ngosuku. So as long as la kumi
ibhalansi yakho ikhuphuke, uyakhona ukujoyina ama-level ahlukahlukene. Ngale nkathi ujoyina lesibo wena for mina ngino-level 1 ku-Instagram o-active, yabo. Isikhathi engijoyinisa abantu bengifakela imali, like say mhlawumbe ngijoyinisa abantu abawu-2, ngijoyinisa aba-1.2, ngijoyinisa aba-600, so ngino-400. So 400 sengiwutholile, usuyavela la kwibhalansi u-400 wami. So ngiyakwazi lowo 400 ukuwuthatha ngiyo-upgrade-a ngiye ku-level 2 oka-400. Le 150 leya eka-level 1 izobuya back ibe ibhalansi. So kusho ukuthini, ngakhona ukuyi-withdraw-a leyo mali leyo. Then-ke bese kuba yile nto leyo ukuthi uma ngabe u-withdraw-a, because abakubuzi information eminingi, bakubuza i-amount ne-password yoku-withdraw kuphela, lezo zinto abayibuza kuwena. So ukuze ukwazi ukufaka ama-banking details akho kumele uye ku-home. Mase ungenele ku-home uyabona u-bank lapha, ungena ku-bank, yabo. Ngena ku-bank, mina ngingenela i-bank account yami nansi iyavela ya-Capitec. So uma ngabe ngi-withdraw-a imali yami izongena kule account engiyifake lapha yo-Capitec. Uma mhlawumbe ngidicide ukuthi no, ngifuna ukufaka u-Standard Bank namhlanje ngihamba ngiyoshintsha, yabo. Sengiyasho okay, ngiya u-Standard Bank, ngiyaseletha u-Standard Bank, ngiyakhonfema, ngifake igama lami, ngifake i-bank account yami, bese ngiyasubmit-a njalo, sengilifakile i-bank lesibili, yabo. Kuhluphe. As long as nje ufake i-bank lizovela lapha phezulu. If ufake i-bank lesibili, leli lasekuqaleni lizophuma kungene lesibili i-bank. So kuya ngawe ukuthi ufuna ukuyikhipha kuyiphi i-account. And abanye kuba no-Green Road. Mhlawumbe u-Green Road uyawazi kwizinto lezi zolondozana, kwizinto lezi ze-scam ska-SARS, besebenzisa u-Green Road Bank. So uma uthi awufuni ukuthi iy'nto zakho zingene lapha, mhlawumbe zophazamisa iy'mali zakho, zobani bani, ungasebenzisa u-Green Road Bank as long as unayo i-account ya-Green Road. So uzokhona ukusebenzisa yona, usebenzise lelo gama ozobe ulisebenzisa, akukho story. Ngicabanga ukuthi lokho nje Mkhaya bengakukhombisa khona ukuze ukwazi ukujoyina.